naši hrabri istraživači su došli na šire područje planine Konjuh da pokušaju da nađu mitsko stvorenje koje je navodno pobjeglo iz Južne Afrike i došlo u Bosnu i Hercegovinu. Svoj put istraživanja ćemo da počnemo ovdje od planinskog doma Zobik, podnožju Konjuha i krenut ćemo lagano nizvodno potočićem koji postaje kasnije malo rijeka Oskova. Malo sam nazajebao po rukicama. Aha, evo ga. Koliki je? Došao je danas. Koliki je? Opet se izgubio, ovdje ne bi trebao biti. Joj, odsjaja, Bog. Ne. Ispod se ovdje za ovu koliko ima žena. Ne mora ubiti odsjaja, ništa sam. Jedino ja imam ovu alotku. Anlaser. Eto ga neđe bježi. Mi smo potrefili smjenu generacija. Ono. Ja se sjećam kad sam bio sasvim mali da sam sa svojim djedom dolazio na ovo ovdje područje i da smo ih ganjali samo ovako, da se nisu sakrivali ispod kamenja. To su vjerovatno bili domaći. Nije ova grana iz Južne Afrike, ovi se očigledno sakrivaju. Te smo mi ganjali, samo sa štapom ga ganjaš i tiraš ga u rikver i onda ga upatiš u kom mjestu. Je li to preprek? Jeste. Eto. To je prava stvar. I mogu reći da je to lijepa veličina, nastaje fazom, više kada su mu lijepa crvena klješta. Ja, od ozdu gleda ovdje zelena. Ova je zdrav ko dren. Dobar. A to je ta veličina koju mi nalazimo danas. I lijepo i štipa. Daj, još mogu kameru pojaviti. Ja sam ovdje dizao kamen, a on se pojavio odavde. Ti mi rekao da imaš 6 centi. Jes moćan kad se nakostriš, brate. Ja, jesi vidio što sam pokušava da uradi zapravo? Joj ti, wow, sve. Haj kameru malo grici. Haj mahraj. Vidimo se na YouTube. Dobro, znači... Vrati se u svoje prirodno stanište. Ima ih. Ima ih.
Aj, jebo majko, kad ga čupam boli, aj!